Tokom Velikog rata od 1914. do 1918. godine Aleksinačko Pomoravlje, odnosno Aleksinac i okolina, koji su tada bili organizovani u dva politička sreza, Moravski i Aleksinački, pretrpelo je velike ljudske, ali i materijalne žrtve. Aleksinac i okolina u vojnoj organizaciji pripadali su Timočkoj divizijskoj oblasti, čije središte je bilo u Zaječaru, ili još preciznije, naši vojnici sa ovoga prostora bili su u sastavu 14. puka, 1., 2. i 3. poziva. Sa ovim jedinicama naši preci prešli su slavni put od Knjaževca, kako se tada govorilo, gdje je bilo mobilizacijno mesto, preko Cera, Kolubare, u jesen 1915. godine u strahovitim borbama sa Bugarima na području Pirota i Bele Palanke, u povlačenju preko Kosova, Albanije, na ostrvo Krf, a zatim na Solunski front, gdje su pobjedonosno krenuli septembra 1918. godine u oslobođenje zemlje. Na tom herojskom putu palo je mnogo žrtava. Mnogo ih je stradalo na Ceru, na Kolubari, umrlo prilikom povlačenja preko Albanije. Prema nekim istraživanjima koja su do sada rađena, mi skoro 3000 poimenično možemo da navedemo stradalih naših ratnika tokom Velikog rata. To je odista velika cifra, s obzirom da je tada na ovom prostoru pre rata živjelo negdje oko 56.000 stanovnika, od čega je naravno polovina bila muškaraca. Ali to je strašno veliki broj. Ako vi uzmete da je toliki broj ljudi poginuo, pogotovo mladića koji još nisu bili ni ženjeni, niti su ostavili svoje potomke, što je ostavilo trajne demografske posljedice. Predratni broj stanovnika ova dva sreza dostignut je u tek 1925. godine, mada je to u Srbiji bilo znatno ranije, 1922. godine. No, nisu samo stradali naši ratnici u redovima srpske vojske. Stradale su ovdje i civilno stanovništvo, stradalo je sveštenstvo, stradali su učitelji, oni koji nisu mogli otići sa srpskom vojskom preko Albanije za vreme bugarske okupacije. A najviše je 1917. godine, kada je i ovo naše područje bilo zahvaćeno Topličkim ustankom. Pa dakle, i one su žrtve rata.